papa na why how on so be na kontra why ntem enhwe obi yeah me anyina Beatrice me start the Bible so sa sama me bekan trodo ntroni me das onya me boa me asembe papa ampacho mikoshia papa bi wo ye kromeria ho afa enti ye menene keka ma eto asomo ma menene kotra me pacho han menene kotra e do shiano e no dey pass them to when yeah okay afie be 2021 okay it's a lockdown mu nyina ye de ye play nyina no mo de mo na mu a mo de mprache so ene na mase yo enti na tu am awie atwe condemn me call ne channel ka je mi say ne nua ba se o mpene e ma ye nware sata no watena pacho na makọ no ho ama ma ye de sesam ye bia e na fe de o se ne nua ba so mpene crack onye kan ka wa han dan wo ba bi fofora ma na me mbetena ebusuan fie ni ana wo ko ho de na akọ ne fie wo ebusuan fie ho pacho na oni yere da bi no ene yere okay obi free ni chance na wo na so awale agai wo ba to bro si yo enti ye wo ma na nebusuemu brother bi na danfo na danfo no ni papa ba cho me bo abraba oba kenkon no matenenka jason ni ndia na ye abiye maame na wafa obi mo ba ma ni susika no matenenka maame na wafa wufuo ni sika no matenenka ochina yes do focus na my stepmother be ni bana papa no nebu ni long sleeve brother no ni ye danfo enti me call 3 months no mo na boy ni friend me no ka je me say what is papa osi obi long sleeve brother me kunu no the long sleeve brother bi na danfo no ye ni maami ye me papa ni fiancé tama me papa ti ase na boy ni friend me no see me kunu ni nua no o se kwan bia obefa so mama free the brand nche no obefa so nti me ma meni nda ho obema wuku nua bema e no so mprema ne brand nche na ono so ade brand no e bang banija dabi wadi adwuma oni bi efuo na so ye dey me so na me kokwa so bet ma bofo muti nti wadi ne ko jo nti asa agro nti ye bet na oba ye ho bedidi guy na oba ye ho bedidi bibi hia no na oba me de mano bebi sa me de mano na papa no so manka nche no se die na da ti be mi wo ho be 6 months time e ko na Sunday be after church me ni ti abontin na ye opposite say omo so omo ni papa ni ye busuan kakra emuwa e na girl be free fie ko ba e say boy we ya o man ni ben ye no onjai na okodidi ya ni ex-wife papa ni ex-wife no o ya wa cheton nti guy no kodidi wo ho akoke kansem akoto ayampia se kwan bia obefa so amafri ni nua ne nchen no obefa so ese wode mo makodidi na ubu be oto ayampia na ayampia no ti ase pacha ase se obi bidum se na meka no ti sa ayampia na Abraham pomo kana ayampia nya kasaboni o okay ayan bai na empanifo ebo no ene kase pia say ato okay ti ka wo he be kasa na ye yan ti ye yan a na ye to eti so he kasa na wo yan na wo de jeje ho yes wo he kasa wo de ayan ne eto se pia eti kanya de ese ye yusu no bra ye kasa bia ye bone okay ena ya som no ye to ayampia ne ye to ayampia enye akasa enya de bone why ndu kan sa de na je so ko kanse papa kora yo enti waka kire ye say so oba ha papa no mani face mani baba ha na oni adwen papa ma ye na papa ne see you na obi say me Matia na me na me ntimi boy tremodin na me say Mati bete wo ma enti ye mani face bi omti say first no bete wo ma oba enti edidi so emu ha oni ntwato so de wo ma na girl ya oba ka kire ye say de boy yi kekan de no ni nan be ye ni ya enti afa kromo nyina omo wo so sorry so for bi wo si omo ko ne ho a o si mi na mama girl ni nan ye ni ya
o de ye den minim try and some to me so mi fa ha enim gwase nipa ne ba wo so ba no na obo sasem no kutia me so mi nko bo ni din wo ba bia na papa no ai papa na ai apodi no wo he wo mukrom ho ana on no o she hini na name oni no ni krom ho so post yo krom enti ma bi adwuma no so enti meti asem no bi beti me ho no e kire say o fa me chiko nipa ne ho nipa na mpene because already mekuma na oso ono so di kan ka so mpene no obae ma mi ka asem no ho kire ne say de yesi asomasi we mu kan me so minim mi asoli kra mi kwa mi mbo obi din fa mbo mpaye iti mi ko ka hwe mi ko ye ni hwe iti mi ho so free mi chan say oni omo akoka bibi ama omo akonipa na mi bo ni din ho minim ti papa no fa me chiko eno nipa na nka no kure osi onka hwe but actually na ni nan ni ewu ya omo yi ye say omo yi musuo mi de man tra ho anchanti minim se na ye yi musuo ne ho amamre nti omo yi ade no omo yi mo aduane se nam no ena omo de ahye chensi ya opone no omo de ahye take away tuntum no ma chiche no omo de abrem already papa ni be pio ka che mi se omo de duane bi brem ya mama nji nti omo de ba no ma je de aduane omo de ba minima de kra ewo manji ena omo de ko nti omo ye wie ye che na mbisa papa yese na sanipa no ukobisa no si won ti hwe kra de oye se na kire se sa na tie sa na omo kan na ade na omo yi musu ya ye di omo yi duane ni ti abremia na e na afesusu no usi wukosra no du ba bi no ukwa wo frɛ na onji so mi susu mi ja because ma ko hot 2 times afa third one mi ko bia no odi ade achiche ni nan ho ma mi hwɛ mi onji mi sumpo e na mi ma ja hoko na papa ne so on de mi ja ye nyehwe na so nsuro mi a on kan sil manim na me see you na ye dititi wa ya dro to de ene de ye nka bebre o ma tutu aduro bebre ya tu mi na ya tu papa na ye di bi ko gu ye fuom sa na ye dai minimo ye dan anu ana mo di kosi abegu ho ye be ko fuoma ba won se ye di se fu wa ya pa ye wo ye valanda no so basa enti e kire na menu aketua ba ye nchen onu po na me mpene se oba because no ani me ye nye fine enti o ka ya me si me manimba e kire na papa ni frame mi tran se nipa ti misisa enti me manimbra oba na me mani bae nte oba oni ni ba miensa ka ono ho mu ye nan e na odi on bae na so ko de nkrasa ne ko ma fa kola bia nko yo nte oba na me friend chance na me say na ho ni tie situation me wo mi kan ni nyina a kire senti aha wo beto me no makutu me nyantena asiye na odi nkola na miensa kan ho aba no ai na see you no ba obu akoto onu onya akonya na wo so de wo ma aba ngubati ye mu aye ho emre pam no na nyame babu aye na see you owo ma okokro no mo ba no adishka nipa we waka masem nipa we wa ye mi say bo na majojo na kuma bo na maka chen say wo de sisi waso asem na aba nti enhwe obi entie de omuka na sa na omuti wa ha o see you konkonsa fala nkotwi se ni nyina no oka ne meka no ami nka ne boni kwa na akoye ne fufuro akoka kire o minim ani mi pa cho ani se baby anyo minim nte wo ma ye bisiye nti mi kofa mintuma ayewe afra akoyiye na mintuma ne so uniform ne kata so ni bag ani mi pant mi hwehwe ya men hu onu su na satembo na wanya baby akotra onu su na aba ha ye dan no mi ko ho bibi nyira wo mu da ntoba na mi bisa no say na ana si oni mu ho hwe na mi si se wan kan no kra mehwehwe o mehwehwe akopom time amehu o si oni mu ho hwe na me see you matuwa na mo na yesi nipa ofaye no oben me na fe susuma na nipa na akọ ntoma ya pam mi ba cho an se ni ne kabane ne kata so an ni pan panti a wahye mi ba cho an no de ya dai na iti eye sa no
osi onim hushu na me da me chas na me ka chen say me koy ekra me da still me nim say bibi boni koso oni omo ye bibi anti me ka chen say me koy ko mama ma me directions no kwaso me bo su kire no osi onim hushu na me see you e no koy te odidi ma na me ba kra ha baby ama han ya miti e ba ntuma no e da me bag so me ekolate so ti say obi a me dia to ho a me pia kwa ba befa ade so me free ho 3 years no na ye de na ntuma ya be pie ha sei and they sabe pie ha de na che say of akwan bi so me wura fi ha me bisa no sa che no na ye dan ki yira yira na makoto me ma obi a free fie ho bi o me suma ana me tena ho na papa na kotaba na papa no ta na me suma kotaba ti ye japon ni ntu ho sa nti a che na mba ha sana me hu say ntuma na bedi ha sei na me ka me didi nkomo sei se ntuma na bedi ho de a na chere se nipa ni bae na obae so obenya obi e ma ye di wura edem ho me bae so me hall ho kinu na ye 5 aka 1 bibi san kola ni se omo hu edidi ma nte a omo nim ye na ye na for dadala me chi omo amika se omo a ye nim ye hu no afa omo so ni omo aka dada nti mika omo maniti na kopie wo fie ho de ko ye nsem bebre ma me tu ye me nuano na mane nkwai mi mani free o free fie ko akopɛ dan na enu echi no o free fie ko akopɛ dan enu echi no ye nya motor accident accident no so na nya accident mo sheda de obi ko gina kwan nim mo hu so obi gina ho ada okunu e konfo onye konfo ti onu no amu eja asole na fe ni mate ase ene ma mo ye ne dos sister Ayana asa wasem no ya ye hu de ekosi se o how be pa no o how am woni say yes ano ekura na fi ho moto no anye moto accident no anye mi hwi o mo poison mi eno susu ani kan mo dade agu nsuo mpa so an na ono mo me no mo na wam nyame die enti na chi na me hu say na me dadam awie bi na boys 2 buy omo ma obi buy me hu sa omo be ye me boni enti man bie pon no rastas mienu ba ku je na kire ho ojira otimoto su asana ba ku be bom na nipa na oba bi sa na se no mi nya mi mpesa ma pie enti man pie endi omo chan ko kire nipa no mi ka sa mi nim nipa no ena omo ko mi ba kra ha so sa omo nkofo edu mi ntente sa na me hwa na mi sida bi omo du ntente je mi nim oh sister o you okay ibi a ye kama se bia na no bi di wachi sen o be gide yi ipa kro na o gide hu no ani so ana hu da bi ni kan so bi ha no nyesa hu mo okay ani kan no mu di wachi o si o mo dai sana no mu ye wa kura na se ho mi kwa asole kwa mo ma obi di mechi kwa asole ho omo hwehwe de yi se die besi wo ho se adanse na medi o minim adekura o ma ye de esi a o mo mpese me hu sem jo ada bi adino se de na o mu de esi minim mi ba ha so ebi aba ha o ba ha yi o ma se ha yi me ba cho ai se wa betre kuma se mi betra asem we nti na me ba e o ba ha no o mu du achi from nkran aba ya nipa ni di mechi ba o mu de mi jawi fo Abrampa. BJ. Wam do akọ ja wifo. Se wifo nya odan. Papa. Wifo no nya dan. Mu meyi ayi man why? Camp ya. Dabi o. Asem no kwa na make no. Se wifo no nya dan. Omudi mi ntente sa. Gidi ayi. Mi ni ma di kro omo pese omo ye mi. Eti omo di wachi from enkran de wa beja wifo no base di ehim no mdu ko ja ba na ima. Mi ba mi ye se mi ni obi ko ye djuma. E di adjuma. Mi ni obi ko ye choba. Nti mi ni nipa no ye djuma no. First day mi ko ye no na mi ko two boy bi ni work and ba ko wo ho. Nti boy ni ko a no aba na obeja ho na wa hwe menim saa na okọ
okwa no aba no abeja no ahwe menim saa na okọ mankasa nti na de chi biom fufuro so say santi me pon wa mi kọ no e na boy bi di mechi no obisa me say baby ami adwuma no menim obi wo ho na me say dabi e no say dem adwuma no e ka onu nkwa aka mi jai baby ami ti no meni obi wo asema na e na me say baby ami ti mi fra kra delusional e na si ani na ase obi di masema ma e fa ni say nipa boni fo anti say anya dai ede na waye obi di wasema kom go say o say yenku ana o say yenku mi say waye de yen minim enkwa nhie peten minim eji say una mane omudi wachi o me de se kan na etuo omo kita fi omo nya di nu empie jisa wodi weni to fa omo jisa wodi weni to fa mo omo ye no sumasi na wo ye den na wuhu se omo aye me bi wo kra na se anti bi jai why bibie ni wachi obi ani wachi eye wadwen ade na waye obi nya obi ahwe menye omo hwi sika bi ene yakase ye beje usika eto ye beje usika nto obi di wachi chide asamo so obi yan pai bo bi am ebeboa wa tro na mi twa o e da je se bi ya yo asam na wo kan yan ti ase so obi di wachi chi wo de an se ade no maye mi na enya mi no aha ade no maye mi na enya mi no susu mi susu eya o mo se bi a ebe nya wo meka amana ye nim guase no mo ye den a wo beka wo poison mi o na poison dey say we police case eno ye nim guase mama bi Abraham pade ya no ade wani ahwewem se ni frani ni ante sa ya de asema Maledi di obaye no enkomo a wodie no eni weni bobura na eni esesa kakra ne ade a o se ni kunu no ya wona ne wo wura apodi a wona ne wo voter rege no abusuafo so mo mpena wade ne so sa enti o mo ntimi ma ne ntena fie ho no kure enti ni kunu enua o mo ntimi bo pa e ma ka be bo moto o moto so eti ka say wo free ho eti di apem ti o mu di na chi free voter o se di enti o mu di na chi ni se obejai o mo nua ma o mo ntese o mbeku na to atwene na oda so ne no ho da bibi ni ama kakra bi na aka ho na nka nipa no oni ho de a o mu di na chi ye de enti nkomo no ase no abrampa kesi bi o ye bombocratic kesi a wo dwe ho ye bombocratic sister oni pa no mo de o mo hwa ne se wo be firi o mo bra ne nche se woni ho wa be kumase o mu di wachi be ye de naima o ba fefe o mu di wachi be ye den se bra no wa ye o den apodi no wa ye o den mo frenu no nya den na mo fa mi hye ne nsa yo abije mo mafre na me se champo brem why brem mi ya le am lim de sa na obe sha ho contractor for free voter be ma na danfo o si be ma ni nua asemini esibi oko ya esibi adwuma edi ade edi ayi edi e wo fom
Oh, entino. What did not dream? Just say, why you not dream? Be no, what feel said dear and conforming Panasa Momotam. Maybe can you poison the way? Now, poison I call your next way. One isn't going to Yamiasi. Near to so you two a drew. Near to so you are smart also. Near to so one can say with me. I would hear number no more ayabaco. Even I can never say. Some year won't feel come on we are Wabekumasi. And come on, home. I just think I will be in the assem. And to see not GP because me send you see canning tendencies so. And young friend Okunu the Yafa won't shine and I am friend Okunu and Yafa won't shine and your son mammy Sunday or tire pa. And it's a someone open the end a day. The Quaffo to your name of Sunday. We seek a can some division for phone some Edian. Why, yeah, about how wow. A syndicate and I walk and fine. But the point is, as you want to be a free so, and yes, I ever because who will be our or your suspect. What job by your yet will reach your home or your suspect. A banana, and the banana has a baby who could be answered, Ushro, now you want to so, Edward, you always in your woman myself, and you're physical. And it's a physical nature, Bob, so a broker. It's the American says, Swiftly water reaching, none of a penny jai, Nessa will never knock on more, and you are probably with your swami at their block. Now to baby, nature because. At your age, you know, one other man, and yes, our dear baby. Some said, woman, now my near Kuma Father too, and count to one was here. When you can't maintain so, what at your age, you know, our dear, if you honor me. Don't mind me, Darcy. You, my lady, me Darcy be you. And Nadia, Emmy said, and Kwamono, me nim, I say, science apparatus, no. I be oh. Nanso ni nyina no ntini ye wa ha yikrem my lady me de na ma dwene nam niama bebre so mami waware agai pen ye ka se wo ma aware no kwan ben so na fa asugu ni nyina ti mbeda ne trauma na ehunahuna nipa wu e na afi baabi a ote no baabi ofiri na dwene nyina ye enuto bibi beye me obi bekume aso ha na dwene ye ne saa dada ena afi wono asa kwa hia mpena ono ni susu se enkrofo bu ebi mpene se wone ne mpena ne betimi atena na akwadane aware am na ye successful saa ne ama we nyina na mepese mebisa maami se senka togbe siri bade enka obi ye niama bi a enye tia wa wani tua we wo se enye spiritual we physical wa wani tua se enkrofo bi ye niama bi tia wo enti me ye wo ade ameye ne se mekwa kwasama sa nkrofo na misusu se wono mo ye sa ne ma nyina atia me kokwa hifie nananom we dia mesra mo madawroma eniama etoto mi ne de eba me so misusu se nipa so masi sei no ode ye me se wantimi anya ne saa na ni nyina hye wonko a wutrim na wohunu ne awo ye wo ho na wonam kumase na ususu se abobo ye adi wachi ye bekun a ene Hello. Who are you? Mr. Podi. Eja Podi. I know them, my lady. Adwene ka ho adwene we ni trim ka ho. Me ni hia say ombe canceling. Pa. Na so wobetena ba bia ye na dwuma aye na dwuma me de me asem bia de konde ba bia. Enti why ni say ni still na wonye niama ntumu a my lady na maka akere no onko ni nchiri nkosa man wono ma osusu say wo matutu bofo se yemra mepra ne yemra mekunu yemra me onkosa ma o mo na mpanyimfo onfa ne yemra ngufo no mo hwe adekode airport ya tete no because me nim gold sikapudu a wanya ne yeyo a wa ya sese nkrofo tu bate ba be pena hwe ba be kunu abese na brabo e ba ne sa na sa adwene we hye otima wa hwe ade be che wa fade de pro bi because the more awudwene we hu na ma adwene ahodo so so ye den e ba wutirim ti madam ye ba serew bomoden ko hunchiri ye se kunturu yan a ne nchira na ekokko wachi na kobusa mpanyifo na omo wo mo bia omo mfa mo a my lady medase yo medase obai hello. 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 Mr. Podi, good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm great. My name is Oheneni of Sompa Nkomo. Do you know a lady called Ayana Beatrice? Anyina Beatrice. Aminatu. Madam Beatrice Anyina.
Do you know Beatrice Anyina? Say what? Do you know a lady called Anyina Beatrice? I know her. Yeah, she's here with me. She's with you. Yeah, she said your brother want to kill her and a whole lot of stuff. So we want to hear your side of the story, please. Your brother want to kill her? Yes. Which of the brothers? Mommy, what's in the brabe? I want you to hear from her. Mommy, what's in the brabe na peso kun? Papa. Papa, please stop. Because some in fact, but your way by your man or man or bow. I have a problem with a G. Tayo. Even on my diverting me call. No. Wait. Papa, please stop. Take the air watch it. That's your go. Baby. Papa, please stop. Because some in fact, your way by your man or man or bow. Evelia. Hey, oh, ye bear my head, Baba, Hemachinabe. A boy is over, fear me. A rasta boy is over, fear me, Hebako walk, a beer cofita, Hemed, you may do, Machina, no beer, Doctor, I made over, she may buy o may be out. A knowledge, Meva, Ashama, sick beer. That's I'm a cover radio station, though. Mr. Potty. No, I say. No, come, call down, Ossie. Oh, Mr. Potty. Hello, excuse me, sir. Excuse me, Mr. Potty. Hey, what if you hold the boys in the back, or buy me born a man here. Mr. Potty. Mr. Potty. You. Mr. Potty. Hello. Yeah, Mr. Potty, I want to ask you, Madam. She has left me for almost 1 year now. Don't mind her. I want to ask you a question, Madam Beatrice. Is everything okay with her? She has done almost 1 year now. She left here around August. Are you still together? They're no more together. She's no more with me again. She has left me for almost getting to 1 year now. Oh, really? So, Mr. Potty. So when was the last time you speak with her? She left me last year, August. Last year, August. Last August. She left last 2 years and she came for her things and then she left again. Last August. She's no more with me. I don't pay her money again. She's with the children. Even when she was coming to, I'm not aware of it. All right, thank you very much, sir. Thank you for your time. She wants to create problem for me. What she's trying to say, she's telling lies. If she's telling lies, she's no more with me. How do you know that she's telling lies? You know what? Because she said your brother, Mr. Potty, she said your brother was threatening her. Your brother. What is the name of your brother again? Papa. Your brother Papa want to kill her. She said your brother Papa want to kill her. She's telling lies. She's telling lies. Oh my. You papu hemi na. Dem ma we ba mani na you papu wa. Dem ma we ba chi na you papu we. Na no serious. I'm serious o. Dem ma we ba mani. Taxi we okume. Oyi tagba cho ba do be papa do. O kan si boy ni kan wonu ankasa ni. Mr. Potty. Different day. Hey, Davy. Mr. Potty. Hello, sir. Hello, Mr. Potty.
Please listen to me. What's the meaning of this? Mr. Podi, can't you allow me to talk? What's the meaning of this? Hello, Mr. Podi. We want you to tell your brother if anything happened to Madam Beatrice, we will hold you responsible. Mr. Podi, we want you to warn your brother Papa. If anything happened to Madam Beatrice, we will hold you responsible. That's it. What are you talking about? What are you talking about? What you need me and then the bro for him. Bye. Hey, Abraham Pat. What's your mamma? No, what's one who tell me to tea? August 1 year back. I don't know if I be kick away. Are they? Menene tamunti you. Menyama aka go ho. Woniama aka wo ho atie. E de na pa ye hunu se obi no obi wo ho. One o da e di say. Ache mene ho biom. Mene ho biom. Mame, pempai bo bi ko ni deliver why? Of course. Any parent so no tamati 1 year. Aden na afa no mu bekum. Madam B, you never be free. Mama, forget you. I'm friend. I shall see it. Me mean 2 na more. Now, Bruce won't in my ban. Aha, now friend. I shall say, they be a Bruce into my ban. And yes, and yeah, and I'm a Bruce, and I'll be a bam. Say, or be a back and media for me a back or cry somewhere. Now, some a yasam full floor. I tell no be any. Now the chronomunia sembiaka. Where issue be at me? It me just me ba say we ni free ma me 9 dia no na customer get. They did not share the washing inside. And na me say David Beatrice. Me pa chow say na Madakuku. O say yan for me deliver. I na me kan nya say me yale. Won sam onu ankasa ko aye onu ankasa ko omu ko nhemu bi nhemu. Onu abai be ka tell me say boy ni kan won anim me pa chow. Depression and brokiat cases say no. Mama family no brokiat o. We ya brokiat pa. Davi, e no ya ka kire no no. Se bibi ya wa. Ni nua papa no. Ye be hodu no. Ye da ayi online e wi ase nyina at. Papa eni ni nua aku omu ye tu. Aku no no so so andai. Onu na sha asa na boy ni di to asunti. Enye papa ni pe pa cho omu ye mienu. Abraham pa. Me talk to him. That's it. One day me dance pi nyame hira na ye ntia ye tiefo. David say ote anwura mam no e ko hia papa yi no. Urade nyankopon. Papa ni nuanom se o monte ase ma ne ntena. Na chese onum adokro o moji afiri ne ho. O mo de moto accident hia no e ma nyame nko anko ekire yusu o mo sanom a wasabia ba fie o mo de poison be gum e ma ne nomoy nkofo ye bad o nkofo ye bad o nkron ketuam ni nyina ne se o mo mpese ono papa ne betena na me de o kan ye me nwanwana ne hwem o se ne fo ekura no kura no papa ya track na hu ba bi o wonti ba bi o nam bia gide o mu hu no obi a mo mpese o ne o mo bla wa frifie ho wa frifie 1 year wa mo de o ye de e o mo de ye de biom enti mane di dia wo kan asi nyina na wo de na hye ne nsane no ne ade a no so wo pe ebi so oba ha wo se pampa so ba bi wo ho no mo mu dware wo ho e no mo sa hye wi wo ho wo ko dware no so ye de wo ko dware so na satellite ne da ne so a chese wo mo hwe ni tutu enti amasese wo suro on pese e be na mo bi so no be hwere ne nkwa enti mane di e ko se ni se hunhuma se mo ne ye gya na madi for pa no be hwe no wonu so onyale o ti bibia mane di na ne se basa asa na tie nani ameme kwa chona omu nyina obia ni ho ade ne ho aso ya ameme to for ma chona mane do yare se omu wuka ni se omu beka ta sente sa enti ya kan se o niema na boutique asendo o niema ati na de amount ya no wadanas me pache yo enti mane di Davi nisimo de bae na asem ne kesi ewu mpa ne se wo de ne be hye omu nsa wo amana tibi se de be ya mane di ba bia kesi e kire ye no ho na asem ne wo opekwan bi obefa so a obeko fie ho biem ebi so ope papa no ana wafiri ho afini wono ana agya awade no aba betran nase ntu opekwan bi obefa so obeko ho ni nyina aka na adane broken heart ode tototo de okekeken timaledi ye de nyame asese wanya papa na ade ato nanim eze papa anwuna kasa na oka ba bia okan ya ono akira asam tie ne se anunguase na opese ode bra asem na ode bre wo mu na ade ote anwuna no
oh onu aka twi bi o chire mu kakra wa ha se papa ne si asem na wo pe dia hye wo enti my lady ye de nyame asese wanya papa nde ahye no second case ni way awu bia bia ohuni mu no eya samu my lady edin edono bi ewu Royal King Cracker ye nyina ye konkwa gibi o si we ye de soso koma no e ma ho to nwie waduane na obia na wo ye hwe kakra ti se ma kom nku anadwo ansan na wakope ya de no duro emu oha kama nso me patcho efie bia mu hia bi obia ko skua no akwa foto bi ade amana kratro FD fa hwem agiatum me patcho bebiri se eye Roman father say yade bi atoso kona kwaji bi say anu ni aduro o boa ne wuhia Roman father kona kwaji bi 0247919122 na kwa na kwaje odi na me patcho pa say we ye gino hot pepper powder yen kwaji bi mfanye ye nuane ye de yen kwan ye de ye jollof ye de ye achedie soko promo fa ho hyem bi wose wo betimi ato promo tomato mix na wo gino pepper ni onion kama pacha utwa no pepper pa dial ube hu coupon no dial *844*99# wo betimi e di fridge kama efe ene niam awudo airtime bibia so ubenya bi ka ehu we ye kebab ose fa ba wo fa wom pacho kibaba kokode kama nkoda timire obia na kwaji bi ma wo KFC bebia na kwaji kibaba ni bi ubenya bi ato so fa jojo okra wai ankora home so e bo IPT osu ubeye fie wura si adan a wo ton kama 2 bedrooms 3 4 bedrooms and 5 kwaji bi yani Amstead school no ne dia no hye eho kama 0530 217 766 Tago kona kwaji bi Tago kona kwaji bi ipacho ubetimi enya Tago ibianum obema uni atenka ebeba infections how ni nyina beko 0243228296 Ans Boy Enterprise efie wurafo adansifo nyina da POPC obeba be ye printing kama oye painting enu so efe graviato oben ne fefefe tiling kama window design fo ani kire ho plasterboard ceiling no meye mawo art design oben ne fefefe enu so efe acoustic ceiling fo ani kire ho aluminium works no mehwe mawo oye building supervision nyina oben ni nyina da 0246113461 OCP Ghana akuafo nyina nsori ye ensuo yi beto ensuo na eto no achaw ade bi entete wo ho koji bi eni atosode na fa guso ebe so do so am wate mfaso OCP 1515 aye kama OCP 1020 udi guso a na wo ekro ebusanfo ye to aso case number 2 Amuzu Philomena ayin no free ba ekote wan no obo ni kwadu Raymond Ofosu Libya call madam it say ya no amane so why o ba show is why o Bible Quran bi focus ya kasa preko snap ni bodu apede he ni ba cho be Bible o kwa ya sole me ko asole wo koti asole na ni di celebration yo awie asembe ni ba cho mama ma one so madam asem ni nyina ne se me ne be ma bi awo na obe GMC ho be 18 years ni ene wotu kwa mama ono a wanya me ho ade akotena Libya na wakotena ho na wote wo 18 years medidi ade amojesu medidi mu ne me nyina se bi kura kura school fees kura no baba betua akohoma nka ho na nsame papa wuni ama bebre na papa ne ye ma me kasa me ka nsam ne doso mintumi nka enwi ntimi se me de betomo ne monfre no o mesum me mintimi bi na onhwe akala na so wabusua we nye TV so asem no kra bi we se ka kire wo one wanya ho ade empana ena mo twen ena wo no watena mpana twen ne ho 18 years o gede yin wona ne ba no yo ba na abema me pa cho yo ba takra ne we me pa cho na wo wa wo bi aka ne ho me pa cho me na me wo bi dada na nti se no
unwu piem me pa cho David no no so obi dada say de ye na wo no say yes ano ateko 19 years a wo be ma no yeso okono ayo ho ade Libya nti esi ho chen na ne ba ne de ohwe no say school fees no de ba aduane sika nka ho na ti a wo ti wo no ti kra na so be ma because bia wo na wo ti a wo se wo ti ne ho ti bia wo no ohun se wo ti ne ho wo se ti a wo ti wo no ti wo se ne yire a wo twen ai a oba kra be 2 years ni kra na me ne nete e bia me ha da wo to mi sine ne ma me no aduane ma no waba 2 years ko ai waba 2 years waba wanka wade ho asem oba ye no wo so okọ obema na busuafo abaye me ho ade e na wo no soso no akwa nipa bi se ase ne nuamo no onya sika ne nuamo no wode ma omudie enti no ase me kra na me ho ye omashi me ho ye omashi ade se mu no enti mama me de buy say 18 years waste you time mama they say me to kra me to me ni atenka bi mu me hu be ma kra me ni atenka na boy say 18 there ade na no asen ma me ni atenka ma kambiam wo so ma me sika ni ma me ho nto me papa makosie papa babusu me mienu ni wa me hwe ni tiri mo odin e ma me sizi na busuafo se mo ma me pa cho free ne ma me free anto akuru na ne papa free be kwai sanfi woni kan ne tena Ghana hansa na wo tu kwa mama me ne na mo ka mama tena ba 20 years asemo mama me se ade bebem kro ne me ko timi soma woni asese fun on to ma me aye meje fun ne mra na o me japade bia nso o me japade bia ma me woni de na wa ye wa be sidan but ono no onya sika o de mani nuam si posh titi wo mkro mu ntu kwan no eso ne de kra fe ne ya boso ma se ba bia mete enso na dan wan na esi ama no ne ba be ma kwa kudua na eye ho adwuma ama no na chesa wo ne de obeba me sika kra tesem kwaji free sa ne ba ne ho se be ma send sika straight mo ba de da bi da tesem kwaji se ebi ase abakese pai sen abakese kra na 50 million se fa ye adwuma bi amfie mienu na akọ homa me na bi ye adwuma bi wa ye bi ma 50 million aba ahodo sen 50 million metimi akase aba be emprensa ye ne so wayade na ma wayade no na ma 50 million yensa eno na enye 50 million yensa ebi a 30 million ebi a 40 million no de abreu ma eno na tonsuo ena etua light akola yale eno na to aduro akola na tade wo ba wanya 18 years se ogina sei dabi Grace afena se Grace wanya your friend say 10 years be ko 11 years na chesa motra ya ansana wo be wakra sa okay ma menyem kra no na ntokwa wo me ne ntem to okwa wan hwe me da me na me to kente ehwe me ho sa ma me to kente wi na mu na wodo me dofo ba fefe oti wo gide hwe sister mistake bi wo ma ye dodo wotu e won say kra nei nyina se sa wo wura ya firi so a obenya obi ni watena na oti ana boga nti bibia boga na elfe ma nya boga nti me no me yese me di no kwa me nim me masam ye etimi yese me di no kwa na me ba panyine no me wu no boso me miensa e na be ma ne hye me ne ye asa na papa be fa me ko ne kwa ye mu walibu me ko tra ho nya mfie mienu ma panyine ne nante ese mba panyine onya 26 years May 20th year wo hima birthday no onya 26 years enti de boy ne ye me ka me ho ntam se me po bia na ni eda foma enu ntina mangu bebre no o ma me no mu yesu ma ne yese se mienu abaya panyine wo 26 na Grace na ye sanya papa e kwan ka ba ubi aka ma ho ma na ma me no wo san ye ebi ma nwotwe ne e me papa wu ye ya me ko ye me na fofa no mu ye school ntoto so ebi mo ma bebre ewurade me de mienu e ma esi ebedi nu kra ma ma papa ya ha me ma 50 million ye sika wo de ma me de ma ato me esi wo abra mema twempra bosome kra ma sika kase ye de kokwan so ma me ya na me de ne kamitimi ntene kuma se se ye data amaso papa ne tumi dendenden last year na waka kire no ma ka kire no kra December no obo fra no mayan e na me born na mane ansana me papa kura ebe wo me born na mane no wose yo me ji obi nso ma ne ya matwa ma me papa wo ye na wanya ye de na oni me nya ntokwanti ne ese me fra na wo mfa enti na no me koto light be na ne ba na de ne tablet afense da ye fie wura wo tu yo se me tu kwatena ba bia me school no me ntumi nkwa akola no so obi na ni school yes so offline wadum ni data sa no wote me ba me di ka asa wo no wo benya na tesa 12 o'clock anasa nwumre be 7 enti ne ba no mama mpacho ne ba na wo hwe de bibia so no kwa kudua mo ntumi mfre no e ma ne kra ne mo me mfre ne ba no
yɛn frɛ kwakudua no why o me so me se me mpa biom a o pɛ me kra me mpa biom ma afunu me ko se me nya tenka e ba sa no man patient man filo wabo ne busuafo amane man pa cho na busuafo no obi a nhyɛ dani ho okwane ma me krom ato ko obi a nhyɛ dani ho ɛna onua panyin na ho ya panyin no wono na nanka mani da so ne bla no na me dɔ no kwakudua ne no mba maye me dɔ no mama me se me papa wu ya ne nua na yesa me frɛ me kunu di to na ni sa papa be man wanya me ho ade ɛsoso ne matra kyɛ me papa nom ne nsa APC mpo enti sɛ me papa wu a yɛse ensenomfo no yɛgye obi a 1005 ye benifo no ye a wa mamra ye nhyehyɛ ne yɛma wo ye beni me pa cho an me ye da homeni enti ye wo enema a ye tonsenom no eti sɛ bɛyɛ a me kunu no wo mbɛgye wato because de wo ye enti me bra panyin dwawo enti me bra pan me papa wu ye no wo ma me nua ma ni wisam ne ka me ya ma me 80 years bɛgye obi yes me bra ma me wo se me ma wale boga de ma boga ma miska enti me bra so ne me ya aka me papa wu ye ya na me bra woni mabom eso me bra ye MP anko betimi aboa me o bra ye MP oyi o ye former MP won totoro so wona boda ha bo sheba aha me bra no ohun eso so me papa yi wanye enti no ma me ntumi biem ma bre me ntumi biem o mesum tietietia because ma we dey wa stu tan kwase bo na no odene me ne be ma e betena na wo be ma ekom ademe na de ni kwasa me ye no na afa de chiro baba be hu no wo se na me pache o oba filu mama watena ho kronkron mu de mama mpache kronkron me tu me nya basa me ma se me plain me twem place amaka chosa mama na mama atenkan kwa me ni bi na de na me kwatwe bi asen mama asem pa na akira wo ne 0246 na mo friend say ote ni papa ni nka 26 da ben 45 and 20 na wonimu abrante no so onimu kwa kudua wo se ne ma me filo woni me pa there's a champ problem woni me pa na sam ne moja asa gronso brano kwa o de se na so moja so mama me dance ye ntonto mama me papa wu ye se ye twa ntoma birisi ne kobene o ka chem se 50 million o de ama me momo de sam de be kokwan so ama mfa so aba so ansam de akotontoma papa akokora be ko 70 years me na menya e bucket wa yama wo woni bi o ne ba no bai mi do nyame woni bi wo ba bi ama ne ba ni Grace or how many years 70 years what oburu 65 years ana se se ne so ba kra gobre oba ba wo gina so se gobre gobre ye mama mabre o mesum me kura hello kwa kudia yes madam me pa cho piesie na wo te sei oba de adum pa to na nzo o ma me so me wo ye pa kwa ku pa cho o ma me wo yini ni Sompa TV so oba donde wo ye fra me wo yini ni o me ye duma Sompa TV oba to woni ma ayi mama filo o so papa yire no no oba to mama filo we dia ka fra se wo na ya fra ka se ya fra papa bato ne wo offline mami woni mi say ya papa de ya oba to mi papa ni na o na ya de a omo te ho ana bibia ni wo montem oba to so mo to se bia o te ho twen o papa se o papa yire no no me papa ni na o me papa ma ni mi ma me de ma no o se one no ba mi ni o no ma o de he ni school yare na nye se bia wale lie aware de me ya kwala se me tinya kuta se mo ware ana to mo tempra eye no kre wo se me say o papa gina si ho 18 years wanya ne ho ade won hwe no niama basa ade a japade a wo ye wo na wo de asi usukura wo ye etinka wo papa mesum no na wo nya ne kwan ma ne nko because wa gina si 18 years wa hu bi anka ne ba ho kanye se wo papa ja ne ho anka bi anka betimi a obi aka ne ba no ho na we podi enkanya wo na se de esi ebusa wo nanso ye frɛ papa na or offline ti ye de nkrai ma because also frɛ papa wo mfa etime de nkrai ma se de asama abeto ye pono so ni ti e pa ne cho o ma ye ntene nka o se ne dan kra ta amaso kwa ku mesrawo ene o papa nkasa ma ye why adalu mama ti ma me na
Tell my men so for the Okaka say, if you are Papa now 8 years into Bia, Papa Mesuna. I went to the matter. No correct. You miss my car on India Mate. Timmy, you may be more than a friend and not Fatun anymore. Why? Now, but my friend. Our offline, your friend, I know. Okay. Tis also better try now, my near. Never do you. And yet, you go see and cow try no my Nanka, Eja, my minister Onyano Quine, what 18 years old to me, Trawby. My memory, Adaruma. Yo, Mate. So, with that. Yo, Obeflo, now by your head, you do. Me pacho oye adwuma company bi wo kaase e fra ho boat baby omo ye vena ensuo no okay me pacho e ho na office wo no oye adwuma me se champion so na e time ko be confession so mama dance so mama at times some transia ya na menta ente maybe no ase wo ba ya wo to na agudie menyini kwa ka wo di ade kwa ka wo redie enka won se chinyira aye tuntum eye kala wonyankopon de adomo wo ba fen fete se wa wotiwe 18 years akwa wie sumpo no na wo da so ye bion fefefe wo be man wo be timi atase so mama 18 good years wo ba ko 2 years ago sabi want me amfa a friend say kan simple sound say friend say shoboro kwa chia ne papa na nkampeso hu se bia woni obi etiwo enko sie bumpie no ne prensa so adenti obi ba kala keni se no ba hesitate na wo bai what me hu say she what me hu say nani so hye wo kan no pa bema bia no ye yi no to say o popra be ko me ko be ni pa what me hu say mami nani Kafra. What's the announcement? Was some me mantio na nyamitua ko 3 months na wo papa no a mimi wo papa no dawa akokora mimi diga be hwe wo sanfi no wo sa mimi wo no di uba nanim amana kwa akwa yo oba ho ade wasem masebe ma nyame akuna ma me ena okwa ebo sunye ni nsa na oba ni da na oba ga ne okwa akwa sesa na niema ena mse papa so okwa so okwa fa niema na ga ne be chwatu me kwa na oba nka be nkuta be bo tudo ye be ma ko kwa won hyew wasan ye pharmacy kese e wa bua kwa man esmo de na 50 million wo de ba na Libya ono e de adwuma on de watumi atena wa wankwa bro kire bia wo enso wo scout mi ba oni abrofo na ye adwuma aha ntia eti kan ho nkyere no Mr. Jambo ka say oh papa no mo nyesa papa panimu de ye nye obi baba enye ne sa enti sister uhwe no a nani adin o kanokure wo mo ya wo mo ni adin no wo mo sisi emema wo kanokure na sebe fidi so no tie oba wankete nanim wo yi nanim na bema ya wonya 70 years wo ba ya o ye owo 48 and okura so de ready say wo consider o kan no te wo no enti Libya no me ya sure say on te wo no ekwa oto afadia ene so tem biara emema no bi no mo efa mani esisi ni aboya ni abraye so 18 good years wo no obi ba atrase ni papa wait me ankwa ye ade bia ya efata eno ya de this is also a very big mistake a good year say ya woto no mu wo do ho akwakoto chacha sedimenti ena me hwe ni na 50 million iska oyin ni tia say wo ka 50 million de chankoda 50 million iska
a wo ti won ye wo bu kwasia 18 years wo me ye ho ade wo be we kwasia ku oni wase now to one akoko ya edu shomko yo ba foforo wa de yo ba foforo ah wo ti so ah wo ko yo ba foforo wa de no asanti now so wo te eti wo ah Mami kwa lu tuma yan kasa de to wase Mami to wase ne yan kasa sɛdeɛ wo papa wankasa wato yakoda wato yakoda wankasa wankasa ntoma wale mu asɛm deɛ onim wanka ne bɔne na wenya deɛ no bɛma ne ti ai sɛ wukuro mu bɔnwuro bɔfrɛ papa na deɛ ya wa yɛ ne deɛ papa na deɛ ya wa papa na deɛ na ya wa yɛ ne deɛ to be frank so mame emu ya papa ah enti no o me sumu my lady me da sipi asem no sania esi kika kwa ye pinsu samre kura ye kasa yi obi ne be ma atena 20 years ye ya no guso yi odate ho ya wo twen se ye be ne ho ade na minim se wo twen da obegye poma no e na be ma no baba be ne ho ade ana asesen hwe eya na ma to de bia ye time no eya na ye short adaje enhye da ni poso saa ena na ho ofese nhwiren wo ma ho breti a wape wo nyini wo na be ma timi agye wasi wote se bi wagye niam asi ho no na ono de wote da bi wote na ono de oye dia ne ho beto no wo ma de obenya na ode asende o na acha se afi kra de enkwate a abusuafo sa my lady abusua a wo mu nim si agye obasi wo no mu san timi sori di be ma achi ekoye oba foforo ho ade sa nkrofo nyam be ko so atu omoka because ayamo aka anya mo de eyemu anka mbetu tuntum akwa ne enti abe ma ade mo de hye so anya mu nti mo hunu ba bi foforo kwan akoye oba foforo ehu ade e ma na wosi yetu ye hofu ye ma no yen e na wosi yetu ye hofu because be ma de enka no saa aya iriswa bia na abebo na ete bi se bi ne kwoti na bewo de kwoti wu kura na odate ase wo san hwe wu ntwom enti e ma yentu ye hofu yentu ye hofu na making benefit wasante wo kura mpo e san sensen ho enti ma na wosi yetu ye hofo na ye jan se ye na ye nim se to de bia be me wonye ready niam a wo ye nyina che se wonye ready wase atimi wantimi ama ye bibi edi adanse ye se ampa wa ba wade wayi waso ntem ti Libya ye nim dia wo ye se oton preko ton o se wo ye den ye we na obi ti kurom ha e na ono de wo tete no ha hai e na wa wo nkura mienu nye se lucky wo ba ko a enka ba ko pe kan baba ko tia ne sanu se Wallace mami wati we sabio what saying mema ni bintu omo fo niam omo ye no mbe ya madabi anhwa wunya oba kra no wasene pe wo wiase my lady me dase na abrampa my lady twan samdi me twane ketu my lady mesre emema binum trimodin binom na se maka ni fiase se me wo faase me nua me busuani a obam mo modin se bedu anwure papa kro no ubenya no se na wo chana ensan fra no mate o tu me waste obi time sa o papa ko a wo ko 17 kra wo bra no wo nu plan ai my lady medical card to se me nua mo faase bia ni ho so wo ware se na tie me the sister my mama flo bia wo na wo fu ani to se e wonte wo kwa so ho on fam o do be su na ko baby my lady ya ne mo ya se oba betena se na obedi no kra ma na odi se betua neka wo ba mfie mienu no de de anka 16 years ne nya ye fa nto nchen mfie mienu ni ndi ka ba ye no so po be ya mpase one ne betena se yira anka bitima kofia ko hu abusua akoka bibia kiro ana so ti wonua no masisi fie so wanko ho ba bia o haida ho na ba betena ti ye besre ye papa no binom eya sebi mutime gye nkrofo masi wo ekotena broni krom na mayi mani mo be ba so mani matwintwam ti empe wo no maledi no eduabo kese e da ho de twen san nkrofo no o meme kase so eduabo kese e da ho de twen san nkrofo no awura se de odi ni nkoma no pa ba e wo kasa no maledi se nyese wo no ane forso se wo be ye adwuma e wo be ye adwuma sa nkombe ko manim so so oba pani no ade adwuma we school obi afa adwuma wo ahojo wo ya kasia wo restaurant bi wo ho ti to be am ba well no him an school ketwa no so gina sai grace o gina class 5 the class ne se wo ye da adwuma
Ayasia. Ah. Wakati te brofo kashia on say ansa no bi be kan kashia na say wonim tete yo eti man lady papa no ye be koso ne afre no mo fra no se ye nya na de obi de betu nanim wan fa ne photo ama wade ayi ne ba ne de e de ne to Father's Day na wo yi kire ye papa pani na ne wa he ne space kama de oh aden wo yesa enti man lady ye betu mema ne bifo si esre wo mu so be your base no de yaw ode yaw ne ani bre e be yaw de ense so yaw na emwa nti omra no meja ne kwan na maami eso mpe ba bi fa me no me ya wanyumre wo se 7 ye benya no producers be frɛ no ti de be si bia wo chena obete why amaka ye du kwa de be fa so ye tu ma ne mebu nkwase kwase abuo sa Inshiranie, anomini. Emuye ope, mabrabo besuya everywhere. Inshiranie, yo man filo. Anomini.